Shuti bavandimwe bakunzi ba Mahoro TV, mbere tumaje kubasuhuza mwese aho muherereye ku migabane yose y'isi, tubabwira ngo shalom shalom. Uyu munsi rero televiziyo yanyu yabazaniye umutumirwa n'umushumba Revera Pasteur, akaba umuyumbe, akaba umunyamasengesho, ibyo byose arabyujuje kandi arabikora. Tudatinze rero turagira ngo tumusabe abaza twibwire. Murakoze mwebwe muje kundarika no kugira ngo tuganire iki kiganiro. Jewe nitwa Pasteur Ndasi Yonazari, tumushumba w'iri torero mubona twicayemo. Ayo niyo mazina yanje. Ino bakunda kuvuga batangana ubuhamya bw'abana, bite umugore umwe n'abana 10. Muri abana 10 harimo abakozi. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane muzehe, tubwiye ko uri umushumba kandi turabibona urabyambariye rwose, kandi uraberewe neza. Rero turagira ngo tutangire tukubaza muzukuri waravuze ko uri umushumba, ariko kandi mbere kuba umushumba no kuba umuvuga ubutumwa no kuba umunyamasengesho hari indi mirimo wabanje gukora. Hariyo wakoze koko? Imirimo twakoze igihe cya mbere iyo mirimo ni iyihe mwakoze? Twakoze imirimo myinshi yivuga butumwa. Niyo wari ukeneye kubaza imirimo isanzwe mu buzima busanzwe, iyo wakoze mbere yuko uja mu by'iyobokamana? Iby'ukuri twarahunze muri Murere turamanuka tuja kuri Runingo, twatuyobowe na Muhebera. Dushitseyo tuja kuri Ndasi, niyo twakoreye cyane. Twari kumwe n'abagabo bahiga babaga igahororo. Nari nje nakoranye n'umuzungu, nije wari ubayoboye abantu benshi. Nakoraga mu bintu by'isukari, igihe musafiri yakoraga kuko yarankundaga cyane. Ninjiza hamwe afatakanya n'uwo muzungu nireki warebaga iby'amazi babinshiramo, kayobora abo bantu bose. Urakoze, uvuze ko wakoze imirimo kuri Kiriba, kuri Ndasi, ni ku ruganda rw'isukari ngira ngo. Nimba wibuka neza hari mu mwaka? Hari muri 6 kuko ari nkacyugiye twise na 7 nibwo twahakoze n'8. Urakoze cyane. Abo mwakoranye muri iyo mirimo wibuka ni bande? Ese abanyamurenge mwari bangahe? Abanyamurenge bari benshi, twari kumwe na Barugwegwe na Bazarizo na Baseshombo, bari benshi. Sino kwibuka amazina. Abana barweza ngo batuye za Gatobwe. Twarabanaga twese muri iyo mirimo ya Ndasi, ariko nje barankunda, abazungu barankunda, nije ari ubayoboye. Ugereranyije mwari nk'abangahe ico gihe? Abanyamurenge bari benshi, bari nk'imirongo 2 kuko ariho twari ko tubonera amaronko mu bisheke batemaga, kuko nta kintu na kimwe bari baramanukanye, bari barahunze. Muri iyo mirimo ku giti cyawe niki wari ushinzwe muri urwo Rwanda? Urwo Rwanda nije wabashiraga amazi, kandi nkareba isukari ko yinjiye aho hantu. Byari ibintu by'ibiraka by'ibintu bipfumuye cyane. Tukagenda tukareba ko isukari yinjiye mu mipfuko, kuko ni nkabyo bintu twarebaga, ariko no kubashira amazi abo bantu bagize inyoto bahaye batema ibisheke. Ese ico gihe mwakoreshaga iki? Na maboko mwakoreshaga cyangwa se hari ibindi byabafashaga muri iyo mirimo mwakoraga? Twakoreshaga amaboko kuko bari baratoye abanditsi barabarega cyane, nibo bahakoraga. Nta muntu wakoraga kuko nje uwo muzungu yasaga n'unkunze, nta kintu nakoraga mu bintu byo kwandika, twari tunabishoboye, ariko abarega nibo bahakoraga. Nta muntu w'umunyamurenge wakoraga, keretse Dr. Musafiri niwo warebaga abantu. Nimba atari ibanga, ico gihe ku giti cyawe wahembwaga amafaranga angana gute?
ku mafaranga yanje nahembwaga igihumbi nicyo nahembwaga, ariko yari amafaranga menshi. ugereranyije icyo gihe ayo mafaranga yaguraga nk'iki? Amafaranga yari amafaranga menshi igihe cya Mubutu bayitaga amazayirwa. Ndibuka kuko umunsi umwe nafashe igihumbi ndagenda mwinga kuri Runingu ngura ihene 3 sigarana 400, nabiziguze 600. Turagenda nazo turazikoresha, izo hene zirurunguka cyane, zari nyinshi. Haba n'ikimasa cyoguswe 900, ariko zari amafaranga atari makeya. Idolari 10 zaguraga ikimasa. Urakoze cyane. Icyo gihe wakoraga wari warashatse cyangwa uri umusiribateri? Ubwo nari ntarashaka. Ayo mafaranga wakozaga iki ko numva ari menshi? Amafaranga amenshi nayoherezaga mu rugo kuko umukecuru yari kandi n'ibyo bitungwa niyo nabyoherezaga, ariko amafaranga menshi twakoreshaga kuri Runingu. Twaba dufite foyer akabigemba kwa mukuru wacu Aroni. Niki kifatika wibuka wakuye muri umushahara wawe wakoreraga icyo gihe? Ndibuka umushahara wanje nakuyemo nuko nohereje ayo mafaranga bayagura ikimasa. Icyo kimasa cyavuye mu izindi? Cyavuye mu inka. Aha. Ndanayitunga. Nyuma yaho ndanayishakisha. Yego. Washatse igeze muri zingahe? Twarayigurishije tuyigura mu bindi bimasa 2. Urumva tuzagokwa ibyo bimasa byunganira inka nari mfite. Nigeze kumva ko wigeze kubaho n'umucuruzi. Niki wacuruzaga? Maze kugira urugo nibwo nabaye umucuruzi, ngira amafaranga menshi. Najaga iriya hose ngashorera inka 20, nacuruzaga inka. Abantu bose bari babizi, hariya kwa Ndayoberwa nashikaga nkagura inka, nkicara hasi inka zose zikaza, kagura inka 20 z'imfizi n'ingumba kazijana. Ibyo nigeze kubibamo. Nyuma yaho mbona kumva ubutumwa bwiza ndahamagarwa. Umaze guhamagarwa nibwo wahise uva mu bucuruzi? Ubwo nibwo naretse ubucuruzi mbuheza ubundi mugabo twabanaga nibikanura, nanone agacuruza amafaranga yacu twembi. Na yahe masoko mwagaza mukoreramwo muri ubwo bucuruzi? Amasoko yasaga nagabuye. Twakoreraga mu isoko yo mu Rubuga, niyo yijiragamo inka hafi 400-500. Abanyendondo nabakaja kwa Ndayoberwa. Urakoze cyane. None rero turagira ngo tuje mu kiganiro nyirizina. Ndabona uri umushumba, uri umupasiteri, uri umurevera pasiteri, ndetse uri umuyumbe, uri umunyamasengesho. Ibyo byose turagenda tubigarukaho tukubaza. Aha ndagira ngo kubaze, wakiriye agakiza ryari? Se cyangwa wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ryari? Umwaka nimba uwibuka. Urakoze mushumba kuko ubibajije. Turi bakuru ariko twakiriye ubutumwa muri 57 nibwo twakiriye ubutumwa dukizwa. Ni nabwo njewe nanabatijwe icyo gihe muri 58 nibwo nabatijwe. Ba umukristo nakira umwami kumukiza wanje. Mba umukristo nitondera ikanisa, nubaha ikanisa, ngandukira ikanisa. Icyo gihe ni nabwo nabaye bansengeye muri 5 kuba umushemasi w'itorero. Kora iyo mirimo icyo gihe muri
itandatu habayeho imbarato nyinshi ariko nje sinarekuye ubutumwa bwanje, nari narakiriye umwami wanje, tukabana na mukuru wanje Ngendahayo Aroni, yari umukristo. Turakomeza tuja mu gashorero, mukuru wacu abari we usubira kuba umwarimu Pasiteri Sabani. Dukomeza ubutumwa, ndi umushemasi w'itorero, turabukomeza kugeza muri 63 nibwo Murere yaje turahunga. Urakoze muzehe, ukiri aho ngaho ndagira nkubaze, ukizwa uwakijijwe byagenze gute? Hari umuntu wakubwirije se urakizwa? Uwakijijwe byagenze gute? Wumvishije iki? Wabwira bumva uko wakijijwe? By'ukuri nje mu gukizwa kwanje numvaga umuntu aririmba kavuga ngo uyu muntu ni wamaramaje, ni wagiye mu ijuru. Kumva amarira araje mu mutima no mu maso nkarira. Umuntu yuzura umwuka wera kavuga nti uyu nguyu ni washitse, ni we wegereye Imana. Ibyo bintu bimbamwo mu mutima. Bukeye ndarika abantu kuja kumfasha gusenga kugira ngo nanje mpabwe umwuka wera. Ariko nari naremeye, ariko ibyo bintu ntabigira. Tagira amarira, nkumva amarira araje, umuntu yasenga yuzura umwuka wera kumva nanje amarira yaje, ariko simvuge kuri rugo. Ndarika abantu tuja gusenga, tugiye gusenga, mpabwa umwuka wera, mvuga kuri ruga, numva ururimi rwahindutse, nicyo gihe nahawe umwuka wera, kuko bisabye ngo mbikubwire, nicyo gihe numvise agakiza kageze muri jewe. Nta muntu wakubwirije cyangwa se nta giterane wibuka byenda waba warakirijwemo? Nari nkubaje ntese uwakijijwe bigenze gute kugira ngo wakira agakiza byagenze gute? Niki wumvishe mbere kugira ngo ufate icemezo ukizwe? Haje ba missionnaire bageze iwacu barigisha cyane, barigisha baravuga bati abanyabyaha bazasha, kandi utumva ubutumwa ntabwo umuriro utazamutwika. Nicyo gihe nakiriye ubutumwa ndapfukama ndemera, nkuko nawe babwiye muri 57 nibwo butumwa nakiriye, ariko batwigishije ijambo ry'Imana, kandi bigishaga rira jambo ryo mu butumwa bwiza bwa Matayo rivuga ngo ndi umuco w'isi. Hari 5 no kuri 12 no kuri 14 havuga ngo ndi umunyu w'isi, bakayerekana ingene dukwiriye kuba umuco w'isi, ariko bakagaruka ku ijambo ry'abatemeye ingene bazasha. Nicyo gihe mfukame. Urakoze cyane, uvuze ko mwabwirijwe n'abamisiyoneri. Ndagira ngo nkubaze muzi ukuri ubutumwa imurenge bwageze iyo ryari, nimba ubyibuka, ni uwuhe mwaka ubutumwa bwageze imurenge? By'ukuri nsuye muri ayo mateka, ubutumwa bwaje buzanywe n'abamisiyoneri. Igihe bashikiye nicyo ndomenya, ariko baraje barigabura. Abasedwa baraza bashika hariya mu Gasenga, bagabura n'ababo. Abanoruveje basubira haruguru baja Kaziba, abongereza baja Ifizi. Abasedwa nabo barambuka bajana na Ntakandi, baragenda baja hakurya Burundi baza kwiga igiswahili. Nicyo gihe Ntakandi amaze kwiga igiswahili, nicyo gihe bambutse ba Parumeshi na Vumberi baraza baza kwigisha hariya mu Bapfurero mu Gasenga ikashekebu. Abantu bumva ubutumwa bwiza, barabigisha, babazanira umunyu, Abapfurero baremera, babazanira amatara, abantu baremera, barakizwa. Ariko ubwo abanyamurenge bari batarakizwa benshi, ubwo hakirijwe Kajabika na Mwungura, nibo batangiye kwemera. Urakoze cyane.
uti Kajabika, Mwungura, ninde wundi wari uvuze nabo Gwejera nibo bakireka kiza mbere. Hanyuma ari amatorero ya ruguru ni bande bayatangije muri abo bapasiteri wari uvuze? Kajabika na Mwungura. Mwungura yari aherereye ruya ruhande rw'Abanoruveje. Kajabika nawe yari hano mu bice by'Itombwe. Mu bice by'Itombwe. Kajabika nawe yari aherereye Buvira. Afatikanyije na Bugwejera nawe yari umuntu wa Noruveje ikaziba. Byondo nawe yari aherereye hariya Fisi. Sebukubo nawe yari yerekeraga hariya Iremera. Semutobo nawe yari umuntu wari utuye hariya Inganji. Yari umuntu w'Inganji. Nicyo gihe nawe yarakijijwe. Abo bantu nibo bari bafite amakanisa na n'uyu mugabo duhaye tuvuga Mutanga, Gatware, Nanzamu na Sebuku na Semagagara. Abo bantu nibo bashinze amatorero mbere muri kiriya gihugu cyacu. Nimba wibuka bayashinze mu tuhe duce. Urabona Murenge ni hagari cyane ni hanini. Watubwira abo pasiteri bari bashinzwe utuhe duce utuhe turere bakoreyemo? Uduce twinshi bari bakoreyemo ni mu Rurambo, ahandi ni Mushojo, ahandi ni hariya mu Ruhemba. Abo bantu niho bakoreraga cyane no ku Kabara. Barahakoreye amakanisa menshi. Basemagagara bari hariya Mushakira. Bagiye bakorera ubutumwa bwiza. Abandi bari hariya za Kirumba no mu Bijombo. Aho niho hari amasengero basengeramo. Abantu ntibihutira ngo barashinga insengero. Bajaga y'urusengero rwashinzwe tukava abantu bakava mu Gatanga bakaja mu Bijombo. Sukuba ngo ndashinga irindi kanisa. Abandi bakava hariya mu Magunda bakaja imushojo. Ni bande barevera ba mbere b'Abanyamurenge wibuka? Amarevera usanzwe abapastori. Amarevera yashinzwe na Ruhigita ni Buruma yashinzwe mu ni Rugabirwa washinze Rurambo. Bijombo yarishinzwe Mudagiri. Kabara yarishinzwe Rwizihirwa. Minembwe yarishinzwe Makombe. Abo nibo bantu bane b'amarevera bashinzwe bavuga ngo na amarevera yo muri Sepake. Ndavuga Sepake ariko simvuga ndi makominote. Mvuze Sepake, abo nibo bashinzwe bavuga ngo kiriya kirere nibo bareba ayo matorero. Urakoze cyane. Utubwiye abashumba babaye amarevera mu itorero rya Sepake cyangwa icyo bitaga Sepeza mbere. Utundi turere twavuga nk'Itombwe ni Fizi, abandi babaye barevera ba mbere ni bande? Nimba ubibuka? Icyo no kubwira amarevera yatombwe nta munyamurenge wabayeyo. Baje kuba ejo bundi bagasaza ababembe baravuyeho, ariko ba Mujoko niwo warebaga Maranda. Nta muntu numwe abandi ni barebaga Gipupu n'ababembe gusa bari amarevera hariya na hariya za Mikenke. Nta wundi munyamurenge warebaga wari umurevera muri kiriya gihugu. Ni ukuvuga ngo muri zone ya Mwenga na zone ya Fizi ni ukuvuga ngo n'ababembe bayoboraga amakanisa yose? Nibo bayoboraga amakanisa yose. Amarevera aje kuba muri iyi myaka ya nyuma. Amaseretanda kababaga Parasi kaba Byondo baje kuba muri ino myaka ya nyuma, ariko ababembe ari bo babategetse. Murakoze cyane. Utubwiye amateka y'uburyo abashumba batangiye imirimo hariya muri kariya gace k'iwacu k'Imurenge. Ariko hari ikibazo cyagiye
kigaruka abantu bakacibazaho cyane cya sepake na kadesi. Muzukuri wabwira bumva ico kibazo cyatewe n'iki, byagenze gute? Wadusangiza ayo mateka nimba uyibuka neza. Urakoze wewe wazanye icyo kiganiro kugira ngo tukiganire. Iyi kadesi ariyo kadesi yaje ari amakanisa kimwe n'ayandi, ariko abapfurero bashaka kuducamo ibice byinshi. Nabo bashatse kwikukira ngo bagire kanisa, nibwo bashinze ama representa nkaba Bugunzu, nibo barebaga Uvira kuko aribo bari bahari. Noneho baducamo baravuga ngo abantu barikukiye ku bwabo ku giti cyabo, ntibabyemera ngo babyarwe nk'ayandi matorero. Aba aricyo gituma basa n'ababigije Ruhigita arabigiza arabatenga, ariko nyuma yaho baka imbabazi bati nubwo twagiye twari abana ariko tuje kwaka imbabazi, ariko izo mbabazi ntizakunda kuba. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo abagize kadezi se cyangwa kominote ya kadezi abenshi nabavuye muri sepake, byene n'abandi bagiye bava mu yandi makominote, ariko muzukuri umubari munini se cyangwa abashumba bakomakomeye bavuye muri sepake. Ese muzukuri byari byatewe niki cyari cyabiteye ikibazo nyirizina cyatumye kadezi iva muri sepake? Makuru ni maremare nkuko habisaba, byavuye ku ntandaro ya marehemu Gisaro niwe wavuze ati twandikiye Murenge, avuga ati mushakishe n'amatorero yanyu yitwe kadezi, ubwo yari kadezi, kandi mwikukire muve mu butegetsi bw'abapfurero. Ibyo ngibyo abishiraho, barabyumva. Nyuma yaho babigenderaho, barabyandika, barabyuzuza. Niyo nama njewe nayibayemo hariya mu bijurwe, niho yabereye kuvuga ngo dusohoke tuvemo. Kumvuga namaze nk'imyaka 7 muri kadesi. Intandaro baravuga ati twikukire, ntacyo tugomba gutegekwa n'abapfuriro ngo bagume batuyobore, natwe twarize, natwe turi abagabo. Nicyo gihe tuvuyemo, ariko Gisara amaze gusaza, amaze gupfa, abantu tumererwa nabi, bavuga nyine kuko intandaro ivuye kuri bo. Ariko abana bose abagabo bose bavuye muri sepake, nibo babyawe na sepake, nibo bakoze imirimo muri sepake. Babonye iyo ntandaro ibaye baguma kuvamo, barasohoka baja bashinga uyu murimo. N'ubu urahagaze, n'ubu uremewe, n'ubu ugenderwaho, n'ubu ni kimwe, urasabana na sepake. Urakoze cyane. Ese muzukuri Ruhigita yapfuye ico kibazo cyararangiye? Izo mbabazi rero zitanze? Byukuri iryo jambo niryo ntomenye igihe yapfuye, ariko yari yarazitanze kuko nabyumvise. Senari aho ngaho kuko ndari umurevera ngo nagiye iyo, ariko bari barazitanze mu gasenga. Ibyo byo ndabyizera kuko bari barabitanze. Nakomeze kumva hari ikibazo kigaruka yuko kadezi na sepake ko hari ibintu kadezi yaba yarajanye, hari ibintu za sepake yaba yaratwaye. Ibyo bintu ni ibiki? Kuko twumvaga bavuga ko babanza kugarura ibyo bintu batwaye kugira ngo babone kubahiza imbabazi. Ibyo bintu ni ibiki nimba uzibuka? Urakoze nkuko bivuze. Ibintu byo ni ibibanza by'amatorero, n'umutungo w'amakanisa nk'amafaranga, kinka, nk'ibice bya 10, ni bene ibyo bavugaga. Ariko ibibanza ndatekereza kadesi kuko yicaye hasi irabizana,
irabizanira babwira ati ngibi namba arizo mbabazi mushaka kuduheza ngizi, ariko ndabizi kuko aricyo bapfaga ngo ni ikibanza cy'ikanisa, ndetse baravuga ngo barabanyaze, ariko nibyo babaregagaho ngo babimye ibibanza by'ikanisa. Ariko sepake na kadesi bigeze guhura, barababwira ngo ngibi ibintu byanyu. Ndatekereza pasiteri, revera pasiteri Mudagiri, kuko yigeze kubitanga mugasenga, n'abandi bashumba bari kumwe. Urakoze cyane. Tugarutse rero kwivuga butumwa ryawe, ngira ngo niko watubwiye ko wabayeho umuvuga butumwa. Ni hehe wabuze ubutumwa muri biba bice by'umurenge? Nutuye duce, nutuye turere wagezemo uvuga ubutumwa? Urakoze nkuko ubisabye, tutaragira ku yandi magambo. Nje maze kwakira ubutumwa kuko nababwiye, numvise impamagazi, numva nk'umuriro mu mutima wanje, numva impamagazi y'ijambo ry'Imana kuvuga ubutumwa bwiza hafi no kure. Nje ndicara, sinkabo ubungubu ngo haguruka bakagenda badatumwe n'amatorero. Ndicara ndabinumva kuko mpamagara abapastori, ndababwira ngo njewe nkeneye kuja mu ivuga butumwa. Ndagenda sanga banzamu, sanga baburuma, sanga uyu mugabo twavuze Rugabirwa yarakira n'umupastori n'ababutsiriko, ndababwira nti ndiko ndumva ubutumwa, keneye kuvuga ubutumwa bwiza. Barabyumva, baravuga bati dukeneye kugira ngo tuzakumve. Barahenguza kurisha ihera ku rugo, ihera ku rugo, ati duteguje igiterane hano niwe uzakigishamo. Barabagabo bareba, barabagabo bagera, baragiteguza ngo buce barampamagara bati giterane kirahari, wiga ijambo ry'Imana uzatubwiye. Cyo giterane cyabereye? Cyabereye ku Gashararo. Cyabereye ku Gashararo. Nanje nari ntuye mu Bijorwe, niho twaduturanye na pasiteri yaratraba revera pasiteri mukuru wa Rwezangoro Mibari niho twari banaga, niwe wari umupasiteri wanje. Buke turajana turarana kwa Nzamu. Barambwira bati niwe wigisha, ubanza wigishe nijoro tukumva muri cyo giterane. Muri cyo giterane ndabigisha, soma ijambo ryanditse hariya nyine mu butumwa bwiza bwa Matayo 17. Yesu azamukana n'abigishwa ku musozi. Ndarisoma, abantu baranezerwa, haba umunezero mwinshi kuko numvaga ibintu binuzuye. Ndarangiza, nari n'umuririmbyi, n'ubundi niyenda ndaza kubaririmbira akaririmba mu mwanya. Uraturirimbira rwose. Baranezerwa bati nta wundi mwigisha twashize, abapfurero bari baje benshi babarebera, ariko ejo mu gitondo niwe uzatwigisha. Nuko tuja mu gitaramo, buracya, bukeye Zamu niwe uhagarikiye. Aravuga ati turumva umusore wacu atwigisha, niwe tubwira ijambo ry'Imana. Sinasubiye mu yandi magambo, amavuga ati usubire muri ya magambo warayitwigishije nijoro. Nsoma rya jambo, narasomye ngo ndisobanura, abantu barihana, abantu barapfukama baremera, abantu baranezerwa, abantu babiji, haba umunezero mwinshi. Aravuga ati noneho ibyo wari wavuze ngiye kubyandika mbijane i Remera, kandi ejo tuzajana uke mu Bijorwe, ariko tuzahure. Turatandukana umugoroba w'iyinga, ndataha gushye kuwa mbere. Nibwo yacumbagurise nawe, yari muzi kuko yari kimuga. Aragenda ataha ikigushe, nanje mvuye mu muhira ndagenda turi i Remera. Hari igiterane kandi i Remera twahamaze iminsi 4. Igiterane cyabaye umunsi wa 5. Ruhigitara hari. Rambwira ati ntuhindure. Urumva abantu bagenda bahindura ngo basoma, ariko ikintu cyakugiyemo soma rya rindi, nushaka urivuge 5, ariko ni ikintu cyakubatse. Yesu ashimwe. Amen.
ndahaguruka wari umunsi wa gatanu ikanisa y'Iremera abarizi mwebwe abari kure abarizi ni ikanisa riteye neza rimeze neza yarimo abantu benshi ririmo amoko yose abanyamurenge ndetse ni benshi bari bahandutse hari kuri conference bari baje benshi ndahaguruka nsoma rya jambo mu ikanisa nako nsobanurirwa n'umufurero witwa Gishokoma abafurero baranezerwa abanyamurenge bakora igitangaza Rwigita nawe araho ngaho arahaguruka ararira ati sinumva bene uyu muntu yigiye hehe mubwira kuko nasenze nigishijwe n'Imana yamampobera aravuga ngo dusohoka aravuga ati nzakwandikira urwandiko ejo uzagenda aho ushaka mwivuga butumwa nyuma yo kubona urwo rwandiko aho wageze ni hehe aho nageze iri iwacu ga n'imihana n'uturere dutandukanye aho wageze mwivuga butumwa ese ni amakanisa gusa ya sepake wakoreyemo cyangwa wakorewe n'ahandi ubwo twese twari tukiri sepake urumva bije guhinduka nyuma kuko nabikubwiye abantu bahabwa kadesi ariko nzamuni waturebaga twese aravuga ati nta muhana n'umwe ukwiye gusiga wo mu misozi ariko nyuma yaho nzabona kwandikira urwandiko uje Bukavu ubone kugenda uvuga ubutumwa pera aho ngaho za Bibangwa za Gitoga za Gahororo ndinjira seruka za Murenge ndamanuka aho hari mapfurero nja kugitaka ndataha bukeye nja mu Gatanga uko ndiko ndababwira iyo mihana ndagenda za Kagogo ndazamuka shika ku Kabara kwa Byondo shika kwa Muhebera yewe ndazamuka iriya ndondo yose ndambuka ndagenda nja mu Gahwera manuka na Minembwe yose hariya kwa Makombe shitse kwa Makombe sinapfa kwinjira mu makanisa tabanje gushika kwa Revera nawe aranemerera ampeza urwandiko rwo kunshica mu bijiji byiwe ndetse hakaba n'abantu bamperekeza ndabanza ntuma kandi kwa Ndagiro kuri Muriza haba ibitangaza nasanze hari igiterane gikomeye cy'abayumba bampa umwanya bigisha ubumwe bigishwa no kwicisha bugufi kuko nanje hari umugabo uba babaga hariya Irundu umwega Murondanye twarabanye igihe cyinshi duhurirana mu biterane aturuse ariko ari umuyumbe mwiza agatwigisha iby'ubuyumbe nanjye ntangira kubigisha iby'ubuyumbe ingene abantu bakwiriye kwigisha bugufi bakubaha abakozi ndahigisha aho ngaho kwa Ndagiro bimera neza amakanisa bukenda ta wambajije aho nanyuze sinzi namba ko nongera kukubwira ibirere bindi nanyuze mu by'abanyamoko rwose wakomeza ukatubwira mu yandi moko aho wageze ukuye amatorero y'abanyamurenge gusa urakoze bukeye sinapfaga kuhaguruka ndagenda nsabanzamo urwandiko antuma duhagurukana na se wa Mudagiri turagenda tuja Tabazi turagenda duca Iremera baduheza abazungu nibo batujanye tujiremera tuji Bukavu dushitsi Bukavu turahaba baduheza utwigisha hariya Inguba ku esansi badutuma Bagira turigisha buke badutuma kwijwi dushitse kwijwi Rwigita amaze kutwandikira urwandiko turahigisha twemeje abantu 50 abazungu ntibabatizaga ariko twege baratubwira ngo nitugende tubaze turanga duhamagara turabwira ngo nibaduhamagarira Rwigita ahamagara ku mafoni ishugiye na mafoni bayahamagaraga ta amatelefoni yahabaga amatelefoni aje none amafoni niyo yahamagaraga sinzi namba muyazo twarayumvise aramuhamagara avuga ati twamusengeye kwivuga butumwa nabatiza abantu 50 ndabatizwa abakira umwuka wera turabasengera tubasiga mu itorero ubu ni itorero rikomeye kwijwe hariya
muri mu hafu yego turagaruka dusubira Kavumu tugeze Kavumu twumva umuhamagaro wacyariho turambuka tuja badushira mu ndege tuja Igoma. Mwagende mu ndege cyo gihe? Twagendeye mu ndege muri 78 n'icyenda nagira ngo n'icyenda ariko ntekereza burya Gisara apfuye. Yego ngira ngo Gisara yapfuye muri 80 1980 ngira ngo. Turagenda tuje Goma Gashira ni wari revera wahara twakira adutuma kwa Ndezi turagenda nje nabonanye na Ndezi ubwiwe nje nyine ari umwami baratwakira batwinjiza mu bijiji byabo turigisha tuzamuka Rucuru turayigisha turazamuka naho ngaho Goma nabonye aho mu general haguruka akora umutwe wa Tabazi yagiraga umusatsi w'imvi gusa. Yego aravuga ngo nawe arapfukamye yemera murumva ko hakorewe imirimo y'igitangaza baremera barakizwa. Nicyo gihe tugiye Gisangani tuje Gisangani kandi tuhemeza abantu benshi barakizwa bantu beza. N'ubu ngubu hari imirimo twakoze n'ubu ikivuga imbuto twateyeyo irahari. Murakoze cyane. Ese nduva mwaragenze no mu bice bitandukanye bya Kongo nyine banyamoko ese mwakoresha uruhe rurimi kugira ngo umubwirize abo bantu bumve neza? Icyo gihe nta Giswahili twari tuzi ariko twayobowe n'umwana w'umukobwa nyina yari umunyarwanda Isaka w'umusirikari iwe akamenya Igifaransa kandi akamenya Ikinyarwanda niwe wadusobanuriraga. Murakoze cyane. Urakoze kudusangiza amateka yivuga butumwa mwanyuze henshi mu hantu hatandukanye kandi hagoye. Nizihe mbogamizi mwagize muri iryo vuga butumwa mwakoze ico gihe? Urakoze ngiye kukubwira kuko twasubiye guhaguruka ndabwira abiki gihe mu gihe uhaguruka kuza kuvuga ubutumwa shaka umuyobozi wawe uwimuganiri. Icyo gihe twasubiye guhaguruka n'umugabo witwa Kabombwe nawe yari umuvuga butumwa mwiza turahagurukana iwe yarazi n'Igiswahili nanje nari maze kukimenya giki. Turahaguruka duca Imuhuzi turamanuka twika Gakwende niho hari Rumenera ratwakira neza tuvuga ubutumwa bwiza hari abazungu benshi baranezerwa cyane baranezerwa kandi ni wadusobanuriraga Rumenera turahava turika Karambi turika Imwenga. Ukiraho muzehe nari nkubajije ntese nizihe nzitizi se cyangwa imbogamizi mwagize muri iryo vuga butumwa? Nizo ngiye kukubwira. Yego nizo ngiye kukubwira. Dushitse Ikarambi haba imbogamizi zikomeye zo kudupinga no kuduhiza ibyo turya. Bazana ibintu by'isata bakatuzimana ngo nizo mboga kuba tubayeho nari ntarajya isata n'ubu sinzanayirya. Bakazana ibata ngo bayituzimane nari ntarajya ibata nubwo sinzanayirya no kugeza none. Imbogamizi twimirwaga cyane kiyo za Mwenga baratubushe batubwira ngo ahangaha iwabo ngo ko turaja kwimura izindi mana zabo. Twavuga ubutumwa abantu bakemera ngo bakavuga ngo dukuye imana zabo bari batunze ngo mu mazu yabo. Ibyukuri baratuboha n'uwo mugabo Kabombwe baratuboha. Twamaze mu minsi 2 shefu wabo niwe waje kudukuramo. Turahava tuja tuvuye aho ngaho hepfo Kamiduga tuje Imanyema bakiri ubutumwa bwiza kandi hari izuba uzuhageruka kugira ngo igitindi kinyeganyega. Twahamaze ukwezi. Imbogamizi ni bene izo twagiye duhura nazo kiriya za Mwenga kuvuga ngo ko turi muri zindi mana zabo.
murakoze cyane muzehe, ndumva ari amateka meza ashobora gufasha abantu badukurikiye. Nagira ngo nkubaze, ugereranyije ivugabutumwa ry'ico gihe cyanyu n'ivugabutumwa y'ubu ngubu, ubona hatandukaniro ki? Ndabwira abantu abo turi kumwe n'abo tutari kumwe, ivugabutumwa rya mbere ryari ryitaye gukisa imitima, ryakizaga imitima ndetse rigashaka rigakiza n'imibiri. Kandi hariya twasomye Petero na Yohana basanze ashaka imugaho cyari kiri, baramubwira ati feza n'izahabu ntabyo dufite, ntabyo tuza tunagendana, batari ku icyo dufite haguruka ugende, icyo dufite nicyo tuguha, haguruka ugende. Arahaguruka binjirana nabo mu rusengero ashima Imana. Urumva ubutumwa bw'icyo gihe nuko bwari bumeze. N'abagabo, aba bagabo twavuze bari abakristo, bari bafite ubutumwa bakiriye mu mitima yabo buhamitse, bwinjiye, budashaka izindi nyungu, ariko ubutumwa buhari bwa none nibwo nkubwira bushaka inyungu z'imibiri, tibushaka gukiza imitima. Niyo mpamvu nta mpinduka zikunze kugaragara cyane. Niko naringiye kuba nta mpinduka y'ibyo bokora ngo bihinduke. None se yosengera umurwayi gute? Yosengera umuntu ngo akizwe gute? Abahaye mushakamo inyungu y'amafaranga. Nicyo gituma ubukristo bw'ubu ngubu bunaniranye, butari mu kwinjira nabo bumva basenga ngo ariko baza kureba imirimo yiwe sinkiyo twagenderagamo. None ni cyane mwe nirihe banga mwakoreshaga kugira ngo umusaruro ufatika uboneke gutyo mwivuga butumwa? Ni iki mwakoreshaga? Ni iki cyabayoboraga? Ni iki cyabahezaga imbaraga kugira ngo mukore mugezaho umusaruro ugaragara ufatika kugeza n'ubu kivuga? Ni iki cyane mubona mwagenderagaho cyane icyabafashaga mbese? Urakoze kubaza iryo jambo. Abambere bose bari bafite ibanga. Urabona nk'ubu abapastori bubu cyangwa tuvuge abakristo bubu, mabayumbe bubu, baravuga ngo abapastori aba bose nakubwiye bagiraga ibanga rimwe, bari bafite kwizera kumwe, bari bashikamye mu ijambo rimwe. Ndawamubwiraga ikintu cy'icyaha ngo amubwire ngo nakayanirezeho. Iryo jambo yamubwiraga ngo nireze, umupasiteri akaza umukristo akabwira umupasiteri ngo ndireze. Wa mukristo nawe yabijanaga agapfukama agasenga akabyinjiza amaraso y'umwami Yesu, bigahambwa umwo ntiwona bimenye kuko hari ikindi cyo vuze. Ariko ubu ngubu akubwira ijambo none ejo ukarisanga hanze. Abakera bagiraga ibanga rikomeye ry'ubukristo, ry'abakristo bakaribumbira hamwe. Twagiraga ibanga rikomeye twese, ntawovuze ikintu cyaricyo. Urakoze cyane. Dusubiye inyuma gatoya, watubwiye ko umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, wageze igihe cyo kongera gusaba Imana kugira ngo uheze umwuka wera, kugira ngo azakuyobore. Kandi muzukuri umwuka wera ku mukristo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Twavuga ko ari nka kashe Imana izishiraho ku bukristo kugira ngo uyoborwe n'umwuka wera. Watubwira ugasangiza abadukurikiye uwo mwuka wera wawakiriye gute, wawusabye gute, uwakira gute, byagenze gute ukiwakira? Urakoze by'ukuri. Ayo magambo kuyabaza ni meza, uko niko abakristo bakwiriye kubaza. N'abandi bose bakwiriye kumenya kwakira umwuka wera, bakwiriye kubaza abakurambere babo
ko bivuga ngo nimwibuka babayoboraga kera kandi muzirikane ingeso zabo. Jewe nasabye umwuka wera kuko nakubwiye nabonaga wewe uhagurutse waririmba kavuga ngo none ni uja mu ijuru, wasenga wuzuye umwuka wera kavuga ngo ni wowe washitse mu ijuru. Numva ndagukeneye, numva nkeneye umwuka wera, ariko njewe mwakora ibyo nkarira kamandira. Ndavuga nti nkeneye kuko nzabona umwuka wera. Ndarika abantu, fata umwanya uje kubisengera. turarika nkaguya twararikaga abantu baza kudufasha mu biteme by'imirima. Turajana dushitse twagiye n'isa 7 z'amanywa. Ndibuka wari umunsi wa 4 twari dufite amasengesho mu bijoro. Turagenda dushitse turicara mbabwira ama etage yanje kuko nkeneye umwuka we. N'abagabo mpamya kandi ntobabwira, n'abagabo bibanga baramfashije turasenga ngo tuye kugeza ibintu bya saa 16 imvura iragwa. Ubwo mwari muzu y'amahombe cyangwa mwari mu butayu? Twari mu mugeti mu bisharanki mahantu twica ku musozi mu kibira. Twari mu kibira imvura iragwa, twangiraga amakoti bavuga ngo ni yaba busoka. Yego ndayibuka maremare kagira ikoti ry'umweru ngo mare turapfukama turasenga. Bujya dusenze imbeho ibanisha bwira bacu ndi noneho nabagoye mureke dusenge dutahe. Turasenga cyane tumaze gusenga, ariko n'umwanya wo gutaha ndasinzira. Maze gusinzira mbona umuntu araje, ngiye kukubwiraga amakuru washatse. Mbona umuntu araje aturutse hakurya yanje, umuntu wera wambaye amahuzu yera. Abacu barategereje ko nkanguka, nibwo bavugaga ngo nagiye mu maono. Uza maono? Barabivuze kandi benshi barabizi. Mbona umuntu araje kandi umugabo umwe ndamukubwira hanga. Mbona umuntu araje wambaye amahuzu yera, araje aramanuka ngo ashike angera. Arambaza ati se wakayuye? Ndi nakayuye ko numva nakayuye. Uri kumwe n'abagenzi bawe? Turi kumwe. Ati ngwino nkujana uje kota. Mbona kwa njana turukira ahantu hari akarambi keza kabisa. Pasanga kazuba keza, numva ndangiye nko gushuha, ariko ndangiza inzu yari imbere yanje. Aranjana no kuri yanzu ashikijeho nsanga abantu bahagaze imbere baranakira batinjira. Twinjirana n'uwo muntu. Twinjiranye n'uwo muntu basangamwo umugore wicayemo. Harimo umuriro w'inkwekwe utagira urukwe. Yicaye iruhande rw'umuriro afite intebe. Ndose ngo ndangize nkaza n'umunsi ntoki ikoti riruma numva merewe neza. Mwasabye ko mbabwira uko nakiri umwuka we ngo arangize. Arambwira ati se ufite inyota? Ndayifite. Akora inyuma yanje nko mu bitugu byanje ahakura amazi. Arambwira ati cugute. Ndicuguta ndacira. Namacira ibintu bitari byiza. Ndasaba ndicuguta ndacira. Arambwira ngo nicugute. Ndamubwira ati se uri kurabona mfite bucuka turacyabufite. Ndasaba ndicuguta ndacira. Ati subira. Ndasaba ndicuguta ndacira. Ati subira. Kandi nicuguta nkabona nzanye ibintu by'ubucafu. Ati cugute. Ndiko ndababwira mwebwe ababyumva uko umuntu azayakira umwuka wera kandi nuko umuntu azanakizwa. Nibwo nanakijijwe. Sinzawibagirwa biranditse ngo ndangize. Agejeje kuwa 7 ngo ncira amazi. Ampaye ngo nicugute. Nama ncira amazi yera ngo mare kuyacira. Arambwira ataho tiwavuze ngo ufite inyota. Akora ngo mu bitugu byanje ariko ndababwira aho ndi ariko akora
hasaga n'ahantu hari nk'akabati mbona azanye agakongoro keza k'amata. Burya twerekwa ku bintu tuba dufite iwacu niho bitahura neza. Mbona azanye agakongoro keza gapfundikiye kandi gasa n'agasize ingwa, arampaye ati ngaho nywa amata. Ndapfundiye nsanga n'ifuro neza iri hejuru. Yewe mwebwe abazumva amata ya ruguru ni meza cyane. Ndagotomera mperaga ya mata ashira. Numva ya mata nanira gushira. Ngo amare kunanira arambwira ati zana dutereke, turatereka. Ati ndiwaje gusaba umwuka wera. Arambwira soma riya jambo ryo muri Petero ati mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo azabakuze abageze kugakiza. Ngaya amata y'umwuka wahawe uno munsi. Wa mugabo twinjiranye aransohora shira mu wundi muryango. Mbona abantu bahaye baririmba abana beza, arimba ngo mbana mu ijuru abiringiye umucunguzi tuzahabwa ibintu byiza. Bararirimba nanje namubwira ati nyabuna ndeka kingura nkabona barasa n'abakingirije amawuwa. Hari umubyeyi wari warabuza abana arambwira tuzogene umubwira ngo nawe hawe abana. Nubu yarabahawe abana babiri b'abahungu. Ubwo nibwo buhanuzi twagiraga. Ngo mare mbajije wa muntu ndamubaza nti se we wanzanye urinde? Arambwira ngo ni Eliya byondo. Umuhungu we wapfuye yaranditse amateka agatabo yarakanditse. Uriya muhungu wiwe waguye ifoto. Yaje kubimbaza. Ndi Gisenyi nawe ndaga ni waranatuye. Niwe yaratuye. Arabyandika. Arambwira ati kurega ngo ndi Eliya byondo kuko namubonaga nkambona ni byondo. Burya twerekwa abantu basa byondo ntitwana banye cyane ariko namye mbona ari we. Ariko arambwira ngo yaje ari Eliya, ngo ni Eliya wo mu ijuru, ngo si Eliya byondo. Nuko ko niko nahawe umwuka wera mu gitondo ndikangura. Abacu baricaye barategereje. Nagira ngo mvuge uko naryamye amaguru yarihinye n'imbeho bari kwatangira kugora. Twahavuye n'isazine izuba ryavuye. Byamaze nk'umwanya ngana gute ugereranyije? Byatwaye umwanya muremure cyane. Abandi bakira aho ngaho bagutegereje. Tibigeze bataha barandinda. Nibwo mwumvaga ngo Ndasi ngo yajangwe ngo yagiye mu mahoni. Yego. Barabivuze cyane. Ariko nabonye uwo mugabo bavuga ngo ni Eliya byondo. Iwacu hariho umunsi wa gatanu dataha. Naramutse umuntu ngavuga kwirirwa. Navuga naririmba nkamanuza umwuka wera. Niho duhoberanye mu nzu bakazamubwira ati umuntu yasaze kuko nari kumvuga kwirirwa. Sinzibagirwa umunsi nakizwaga. Nuwo munsi. Niwo munsi nahawe umwuka wera no kugeza none umwuka wera. Ubwo ngiye no kubona umuntu ngiye kwereka umuntu cyangwa ngiye kwereka ikintu. Biza mu nzozi nkabona ikintu kamenya kuko ari cyukuri. Urakoze cyane. Numva ari nk'impano Imana yaguhaye muri ico gihe iguheza umwuka wera, ariko nyine nanone kuri ubu iyo mpano uracayifite? Nibyo nkubwiye ngo iyo mbona ikintu no mu ikanisa iyo ngiye kwereka ikintu nkakibona ndahunyiza. Mbona wa muntu ko yuruka nkumva kudutotse. Ngabona ikintu kiraje kababwira ngo neriswe iki kintu. Cya kintu ni kwa kundi kiba. Ni kwa kundi kiba. Ariko kuvuga kuri rwa ndayivugaho ariko icyo ngiye kwerekwa cyose. Usa n'ufashe nk'ibitotsi Imana ikabona kukubwira. Ico gihe hari umuhe mwaka niba wibuka? Nakubwiye ko twari ko muri 76 cyangwa na 7. Murakoze cyane. Utwibwira watubwiye kuri umubyeyi ufite n'abana. Muri bana bawe hari uwo waba ufite iyo mpano yawe? Urakoze. Gutoza abana ijambo ry'Imana ni kwiza. Ubwo negeranyaga abana banje tugasenga
mfite abana 12 ababiri bitabye Imana, ariko abandi narabegeranyaga bose tugasenga Imana tukiha Imana. Umwe arahwa atoza imirimo ya se, arakura mu gakiza, turamusengera, abo muvuga Ubutumwa, arigisha muri kiriya gihugu za Gatanga, yarakiri muto, bakamuseka ariko akerekwa, bakamuseka akerekwa, akaza akambwira ati bariko banseka ariko ibyo nabonye papa ni byiza. Nanjye nkamubwira ati nabimbwire, akambwira nkavuga ati reka tubisengera Imana tubiheze umurongo. Numva atari ibintu bitunganye neza, nkamubwira ati orosha. Arakura, arahaja ku ishuri rya Bibiliya, ava ku ishuri rya Bibiliya, baraza bukeye baramuja mu nama, baramwiga, baramusengera kuba pastor. Ubu nawe ni umupasitori? N'ubu ni umupasitori, kandi ubu ni bishop, atuye aho muri Amerika. Urakoze cyane. Ni John wo? John. Urakoze cyane, ndamuzi. Urakoze mzehe kudusangiza aya mateka, kandi ni amateka meza ashobora gufasha abantu batandukanye badukurikiye, kandi turizera ko tudashidikanya ko abakurikira kino kiganiro bazagira icyo bakuramo. Rero ndagira ngo nkubaze tugana ku musozo, niki wabwira abantu b'ubu cyangwa abakristo b'ubu buriya kwemera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ni kimwe, ariko kwakira umwuka wera ni ikindi, kandi imbuto z'umwuka wera nizo ziranga ubukristo. Niki wabwira abubu ibanga mwakoresheje, wababwira iki? Urakoze nkuko ubibajije, ni kuko twasomye ijambo ry'Imana, tugira amaranga mutima, dukwiye gufata ibanga ry'itorero, ni ibanga ry'itorero, si ibanga ryo hanze. Nambura w'ikanisa, nambura umuntu w'itorero, komeza ibanga wahawe. Aha ni mu wawe, aha ni mu nzu mu wawe. Abantu basohoka mu ikanisa basa naho batavuye mwabo, nicyo gituma basohora amagambo. Umuni mwabo mu ikanisa uburimo byose, cyo mbabwira, ijyo urimo byose, ijyo utuyemo byose, ijyo wicayemo byose, ni mu wawe. Ni kuko utosohora amagambo y'inzu yawe, niko muranumva abari kure n'abari hafi, uko utosohora amagambo y'inzu yawe n'umugabo wawe, niko utosohora amagambo yavugiwe mu ikanisa. N'iryo banga, mwebwe muri ibanga ry'ikanisa, muri ibanga ry'itorero. Burya abagenda bakwiza ayo bagati kanisa hanze, sabi kanisa. Ariko icyo mbabwira, mukomere mu ikanisa, muba abantu bo mu ikanisa, babyawe ni kanisa, muba abantu bita ku ikanisa, mugira ubumwe bw'ikanisa, mwoba benshi, mutoba benshi, ariko murasana kujya muvutse mu nzu. Abana bawe tiboza gusohora ijambo ngo barite hanze arabo mu nzu. Iyo wabyawe muri rya kanisa, mbabwire mwebwe abadukurikiye, iyo wabyawe muri rya torero, uburi umwana w'itorero, uburi umwana w'ijyanzu. Mukomeze ibanga, nitukomeze iryo banga ry'ikanisa, tuzagera ku bikorwa bikomeye. Ariko ntitugirire ari abambere, abakurambere bacu tubagiragira ari y'ibyo. Bari abantu bitaye ku murimo w'Imana no gusenga no guhudumiya no gupfukama, kandi basenga abantu bakaza bati twumvise mwasenze, bityo gituma twihanye. Nabonye umugabo umwe rweza ngoro yigisha iwacu hariya mu bijurwe kwa Mibari, akaba baturika ngo amare kwigisha, yigisha ibya Nowa. Usomye hariya mu gitabo cy'Itangiriro arabyigisha ngo dusohoke, bose baramwicaza abaturika, yemeye abaturika 5 bategani. Koko uko nukuri batugira ko ari nk'imigani, ariko nuko bari bumvise yabasobanurira ikintu cyiza. Imana igumugisha. Urakoze mzehe, ufite inshingano nyinshi, uri umushumba, ndabona abana byambariye, uraberewe, kandi ukaba umunyamasengesho, ukaba n'umuvuga butumwa.
iyo mirimo yose uyikora gute? Niriba banga ukoresha kugira ngo iyo mirimo yose uyigereho kandi uyikore neza? Burakoze nkuko bibajije. Burya ikintu cyose umuntu agirirwa ukwizerwa. Wizerwa n'Imana kandi ukizerwa n'abantu. Iyo wizewe n'abantu burya n'Imana ibikwizeye. Bijya byose babonaga ubwitonzi bwanje. Nditwize cyo kubwira bwa mbere, nditwize, ariko babonaga imirimo dukora. Twigishijwe n'Umwuka Wera. Umwuka Wera aratwigisha, duheza kwicisha bugufi. Abantu nabo bagenda badukurikirana, bakurambere bacu bagenda guheza inshingano, bakabona zikora neza. Baraho batugeza ku gipasteri, batugeje ku bwarimu, batugeza ku gipasteri, baraho batugeza ku burevera. Ubu ngubu ndi umurevera pasteri, n'urusengero mubona nicayemo nirwo nyoboye. Ndi kumwe n'abapasteri, ndi kumwe n'abakristo. N'ubu ngubu ndababwira ngo nibashaka undi batere reka. Uracyari umuyobozi wacu kandi murabona ndi umurwayi. Ariko nuko babonaga ubwitonzi, n'ubu babona nitonda, babona nicisha bugufi, kabona nibo bazamutse, nkababwira nti muzamuke, jewe ndi hasi. Muranumva ndi hasi. Bavuga ngo umushumba agira afite nyirawo, wo hasi nimwe munkutegeka, nimwe munkoresha. Ariko iyo ubonye umushumba agiye hejuru y'abakristo, burya nibwo ikanisa risambuka. Imana yafashe ko no kuri cyane. Kuri uyu munsi ushobora kubona ubutumire bw'enda rw'andi matorero kugira ngo uzaje kwivuga y'ubutumwa. Birakorohera kugira ngo uje muri iryo vuga butumwa usize n'itorero ryawe hano kandi ufite inshingano? Ibyo kuri uko uyivuze, icyo nahawe n'umwami, sezera ba pastor kabwira ndiko ndumva ikintu ngo heze kumuganisha. Ubundi abakristo bavuze ngo tuje gutaramira ahantu, ndavuga nti ndiko ndumva ikintu kimpesha gutaramira kwa Nehemiya. Batese uragenda wenyine ntinjenyine, twahamagaranye. Mbamagazi yanje siyo yanje, imirindi yanyu siyo yanje. Baturagenda wenyine, ndagenda ngo nshika nsanga Nehemiya, pastor Revera pastor Nehemiya yagiye nawe Gasara. Abo nasanze turataramana haba igitangaza. Bose baravuga bati kurindi yinga kubona no mushumba yahagurutse akaza kudutaramira, ati twese tuzataramira hano. Bari kumwe n'undi mugabo ngo ni Musafiri nawe agire urusengero, bati twese tuzaza kubera uko bahagurutse. Wabe kurindi yinga bari buzuye urusengero. Impamagazi yanjye ndihamagaranywe n'undi muntu, icyakora mbibwira abakozi nabo bakabibwira abapase bati umushumba yahagurutse. Urakoze muzehe, koko arutubwiye ko uri umushumba kandi uyoboye itorero, kandi itorero rimeze neza, rifite Umwuka Wera. Batubwiye ko itorero ryawe rifite n'icumba cy'amasengesho, kandi ngo icumba ciza kandi kinini. Ico cumba na abantu bose bakeneye gusenga bakizamo cyangwa n'abitorero ryawe gusa? Urakoze nkuko ubivuze. Icyo cyumba tikirihishwa. Ijambo rya mbere umenye ngo tikirihishwa. Dufunguye icyumba sikiriya cy'abandi bahaye barihisha ngo ni muzari 2,000, muzari 3,000. Ni urusengero sindaruhisha. N'abakozi bavuze ngo ibi byuma byabo mu gihe babirengeje byoza guharibika, bashira agaciro. Ariko urusengero nyirarwo turaruba heza. Ariko icyo cyumba nejo sinzi ko wamenye hari abapastori barenga 25. Twarababonye. N'ubu ngubu bafite igiterane kandi ku minsi 15. Kizabera hano ni corona ndagira ngo yabaye, ariko nabyo simbizi bazabisaba. Ari abakristo bararamwe buri joro, ku manywa bakirirwamo ubikeneye, base muzima nimo baba
bakamanzi nimo baba ntawe twimira muri kino cyumba. Umuntu wese ukuye n'abashumba, umuntu wese ukeneye gusenga araza mukamuheza icumba agasenga. Tumuheza ndi turagwiza amatara, ndi turagwiza amarengeti ababyumva, ariko ni icumba cya buri muntu wese. Ariko ndabigenzura birumvikana cyane. Ndabigenzura nkamenya ngo n'abagabo bahaje, kamenya ngo n'abagore bahaje, gusa ababikunze bakaja mu rusengero ni rwiza. Murabona amatara ndaho yaruze hariya, ndabona baraje abagabo na nimugoroba bahuramwe n'abagore hano, basigira abagore icumba baza hano. Icyo cyumba ni cyiza kuba cumva bose bazaza baza basenga Imana. Twese tuzaza. Urakoze cyane muzehe. Nshuti bari bakurikiye Amahoro TV, turabashimiye kuko mwadukurikiye. Ikaganiro twakoranye na muzehe numva arakagaruka, nitugongera kukenera ngira ngo tuzakubona dukomeze ikiganiro cyacu, kandi nizera ko kiza gufasha abantu benshi. Tubasaba koko mwakora subscribe, mukora comment ndetse na share kugira ngo dusangize ikiganiro, kugira ngo kigere ku bantu benshi. Murakoze abadukurikiye, murakarama, murakagira Imana.